Samila wantine vaenga le taia o lea ua toi lua se fulu ma le 5 minuta le tanta leo le itu la me fitu le tautoma la unanga ni le si ufongo Samoa le tu ipi le nei taia fau ma le nei taia o manuia ea o le aso lulu nei o tato nia ea aso luna tolu nei le masina lona iwa ea lua afe lua se fulu ma 5 to e talofa tuai ma toi o whanofa tuai ia ile swafa man malo Yesu Keriso le nei taia fau ile mamalue ma le paiai o le au whaafonga tātou tunu pelo Samoa mai lava i o nao te tele se ipa i o neiu ia whawhile foi whaatala whantu le tātou poklama le nei taia au ia ina i tātou pa anga whaafonga mai Amerika Samoa ia ile nei taia o le asolua ia tau mai so toke lau talo pani ia o ila tolo lana papa au ia tunu mamau ia fa malol soi fo manuia malol soi fo maua fa malol le langi mama vi ia le atua le nei tai au ia o tatu toi fei loa i foi ia i le anga le nei ma le alofa a pele pele lo tatu tua ia mo i tatu ole aso fo nei aso ia o tatu lia va tai fo i le lii ia i le mana ma fo ma le ola fo ia mai se moni mai ma le tai mai lo to soi fo manuia ia masamato malosi va popo ia le o tanto toi feilwa i lumo o nuu ai lo tu nuu ia fa pena on moni mawina le hanga le lei ma le mana faiva venga o lo tanto tanto poklame Talofa Samoa ia ile fa lo longo foi ale pulenga ma le o fainga luenga company supermarket ya mau i saleufi ia le o tanto yai ile nei tai au so mual tanto van Talofa ia ele pa ia la inga salvi ia fio anga mala fanga te tasi van tum pa be fo ia wale to mo finangalo ia fa malor so i fo mo ia nei tai au ia pe wela ona o ato stato fa fila i stato fa Talofa ia i le mamalu mo pa ia nei matua ia ba se fo ia o le lo nei tanto pa anga fa na wa onga fo i tapinanga masani wa onga nei tai au ia ai mai se Talofa tunu malu ia ole au fainga wenga e le sivaenga le na amata mali baveau amata tan tolu amata tan fa solo wel tan lima ia ole tali tuna ono e weni se la to na wa ala fai mai fa no le le ya so fo ta pena fo ia ia mai monga wenga amata tan valu pe ele teleo company business ni se fa po tongo tumo oti ia mai se to tele mtanga wenga ba official malo ia amata la tol taliva ia ma lord so i former real nei tai au Samila wantine vaenga le tai au le o toi lua 10 minuta le tona tale le itu la fitu ia ele tautuma unanga ni le si fongo Samoa tu ipi le nei tai au fau Talofa toi foi pe fai o oe le fatu a e maua mai tato fa salonga good morning o le fsili masani mai se lo toi a onga nei fa na pa mai ia miss po mrs po mister Talofa tamaiti ia mai tamaiti Talofa la sunga faya onga o ha mai o tau nei tai au manuia lava ma tau whaftai ia o re fsili fo ina ia tau nei tai au o ha mai oi ia o ele o mai mo mai ma silsila mai fo e ma whafonga mai le nei tai au o ha mai oi le nei tai au o e ala mai ia i le whafowina lo malos o e ala mai lo fia po e ala mai ia fiangai oi ma se whaanoanoanga ma se whaafita uli ia po wale mautonu fo ilo finangalo ia wa tātou whapena
ia le nei soifuanga ma nei sa valinga lo tātou iai ia ai fa malo lava soifo manuia a talofa atu le malo le antunu ule ua mafutamai ia i longa o penga te whailanga nei tai au fa talofa atu le sunga ia Dani tuku moe atu ia malo le soifo manuia le nei tai au talofa atu fo le valutoi ia Sarah whalongo ia good morning vi ia le lii manuia lo tai au fa aftai Sarah ha pena foi ia manuia fo le nei asa ia ta oe male ainga Whatalawatu le sunga ya Re Love Laifai. Good morning from Ota, Manuia tele ne yaso. Ya Manuia fo iloa solua Re masato ainga. Whatalawatu le sunga ya Sia se ngafo. Soifo Manuia. Manu tele na tiu te whianga yai mo le ne yaso lo bless. Ya. Te tele Manuia tele ne tai au. Nau sunga sia male ainga. Whatalawatu e fo le sunga ya Sapa Samuelu Makisua Awalua. Good morning. Dolo sai fo manuia lau sunga le fai evangelia sapa mal faltua ya good morning manuia tele tiu te mawhaiva ya pe ona yai le nei vaenga le tai au ya ele fa fonga mai mar mafta mai ya ele nei vaenga le tai au le o te tala le tātou le na telefoni lua ta si whanua o ya ale mau fo isa ua vanoa e te wala awa yai lunga le tātou le na telefoni ya tu ina mai lau fa whirai ia malau whaatalo fo i lunga le tātou tu EP Facebook page ia o le tātou tu EP YouTube channel ia whapena fo i ona mātou whaatalo whatuai ma mātou whawhiroa ia tuai ia i lo tau pa ia ma lo tau mamalu e le nei fo i na vaenga o le tai au ia nisi fo i le ua mafutamai ia i lunga le tātou YouTube channel a talo wātu le suga ia vai moana seu malo tai au manuia ia whaatalo whantu i la whioanga lau lii ia o mātua ia le apai mulianga ma se nani le apai ma lor soifua ma langi mai ia o lua mātua God bless manuia telling de yansa wafte tele vai moana ia manuia telefo i le dei tai au fo whanga sole pe ona iai ia se tātua tudu whaatalo whantu i le sunga ia matile matiasi soifo manuia tele tiute ia whiangai ma oe le nei tai au whaaftai tele ia manuia tele fo le nei asa lo sunga matile good morning ia God bless le sunga ia Margarita Viane Pauli ia ma lo le soifo manuia le nei tai au ma lo fo ile ala usu a tarawanto le sunga ia se lafi pito ai good morning town manuia soifo maua ia ma futa atu sato pa itea i savai four corner taxi stand manuia le pol kalame mantango fia le nei tai au God bless whaaftai tele ia le lola polsunga ia se lafi pito ai ia o le pace le ale fokona pea uianga amata uta i le fokona taxi stand ia o le fo ye ia i le fokona taxi stand ia i nai tātou pa anga ia mai mutele se la fai na le afio anga sa tu te fa te tele ia e la sunga se lafi nei tai au se mal tanto taimi le o to se fulu male 5 minuta le turn ta le tu la fitu ia mana tofo i tātou ia e le o iaini a tātou talafou ia e talafou a teimi uma pe o la uiwi masani na i tele tultuli ia ba ta ona o lea iai a tātou whaasalauga ia ma tātou a unanga masani fo ia i le tu ina atu ma le whaasalawina tu sa awa tō tāwana mga umalawa pe ona iai whai taunga lo ia ia o pālota i lea i tu malo ma lea i tu malo tu langa pe ona iai mai a ia le whaitonga alo ia o pālota i le wawe au nei ia le alau atoa i le luas fuluma le ono luas fulfitu ia luas fulvalu tu malo le ua mai ia le ua mai a le whaitawina ia o lanto whainga pālota ia le ala pe te toi mai ai le luas fuluma tod ia whamalo o le whalita alo ma te taalo fo i lea i tona i matu ia o le nape o le tapu mai tasi o mai ea tātou whaasalanga le fo i ele tātou o unanga le ala ata le TV iwa ia whata sema le tātou wala leo nei ia tulangana e le o vau ia lea lo o te tala whai te toa ia mo le mani nonga tulanga lea o lo o te tala whai te toa maua lawa noa ia nga ia tuaile ma malo le tātou tunuu ia e moli mawina ia ma mai mua foi ia awai e pe o stasi leo vaenga na e aile tō whai le a fionga le kumsino whainga pālota le fionga a tole a foa
to ia felolo Alexander John Stanley ia ele mamalu atu ole atu do weanga ia atu ia mafaiona la to mo le mawina ia fati no ngol faitanga no ia tele fo ia just to singa ilunga penga te fa ilangi ia wa fa se afi na ngalo to tele le tuai ai faina utala ona ha ule te o le fo ia tato o nanga inga uta ia le falta alo to load fa fonga mai ele o senga luenga faingo fie ele o senga luenga faingo fie ia e toi faitau male lola faitaunga le na ia le alo ia le aso for railing na ua mai al palota le vayason se environment today o toi faitau malava ia o lai mo li mau mea fo ina e te tanga ima sila ia e le o pe atato mea pueata ia tu salava po o lai fa atino e tu uatu alau ia awalo ia le e tele o mafaiana e anga ia tu ia ono ngā luenga po nai fo i te pisi ia i all tato mauta ta alo ia nai te mai moa mai ai lunga la wala ta ale TV iva ia whapena ona tu saawa tua ia tato whasalonga ai so wawanoa ia anga ia tu suatu matala awatu ia tato talitalie i o matato taptapo ia leo o to tele ia la utapuai ia leanga ia tu awale ia le taptapo ia fo iyo o tulanga pe ona yai ia le faitawina o palo ta whapitoa. Antalawatu le soga ia mois tau ave, ia ma lo lawal soi fo manuia, e lau o fionga, ia ma le whalapotu tonga malosi, ia whaatalawatu, e le whalapotu tonga le Talofa Samoa, ia ma lo lawal soi fo manuia le neita ia, manuia lau asa mois. Antalofa le soga ia tofu mangalo fiu to whantu yala, ia talofa from Uta, ia good afternoon from Mulinuu. Ia awa o leo teiloa. Ia o leo wa uli o i le malo teleo Amerika. Ia i le aso lua le nei a la tau. Ia whapena fo i ma Amerika Samoa. O lea lae i taimi whaatasi tātou tai au. Ia ai o lea fo i aso lua ia na i tātou paanga i Amerika Samoa. Pantaloantu le sunga ia mo Mayala Sagaria. Whaaftaila li i mole nei tai au fauvi ia le li i mole nei ia so fo. Good morning. Tai au manuia. Mafuta atu i nei sapu nao i whale alili. Good morning. Mayala Sagaria. Ia, ma lorso i fo manuia. Ile nei tai au manuia fo nei yase te oe male ainga. Ia. Ia, Talofa atu i fo i le faltua ia Oliana se ula fai oloa. Good morning. Manuia al por kalame. Tai tele lava uso. Manuia telefon nei yase lo fata botau. Ia, ole sunga ia antua Brett. Good morning. Manuia le nei yaso. Tai fa bena fo i la fionga. Ia, Talofa atu le sunga ia tapuala fo lima tautofi. Tai o manuia. Ma lo le usu. Talofa atu statu o tunu. Fa pepa anga mua. Ia, manuia tele faiva. O le ofisa mamalu whaaftaitele lava mo whaamarianga. Le sunga ia Samuelu Tavau, ia, whaatalawantu lelo mafuta maila tau ina i tafuna Amerika Samoa, ia, whaatalawantu i foi le tamaya sali moa, ia, mai so luse a so lema mnei ainga umalawa i naiduuli, ia, le tonga ni a fatu, ma le tautonga ia tuu, ia, masilantu ainga. Talo fo tamaya lua i pou, silantu ainga mai se loa nei tatupa anga i Amerika Samoa, ele nei tai au, ia, ele alofa malanga le leo le tua. Talowantu ile, ia, talowantu le uso ia tiva, usu ia fata, morning, manuia tiutel nei aso, whaaftai tele, manuia fo il nei tai au, fo fanga solo pe o nei nei aso. Ia, talowantu fo ile sunga alo le sio, olai ainga, soi fo manuia, whaaftai tautu ile atulu, ia e fuafua le aseasia atu le ofisa e fia experience fo ile a unanga mafuta atu nei vai te leuta. Ia, manaia. Ia, manuia tele lo wasa lo sio. Talofa atu e fo ile sunga ia whaadua yoane. Morning seas, tai manuia. Le mafuta atu i Victoria i Australia. Ia, good morning. Ma lo le usu, ma lo soi fo manuia. Tantolo tanto programa Talofa Samoa nei tai au, o le atato se atu, ia, sina tato musika sai foi, o le nei tai au, fautuanga le tanto programa Talofa Samoa, tani lau malu tai au, ia, mava ai po ua, inu au whala au, ia, nei te wangalo, ave fo ilo pisi, pe watuai na ala,
tul taimi mai moli whanau lea onga, ia mai se, o na mamalo la uwhainga ruenga, ia ni te ua ngalo le vaenga pito, sili lama na taua, o lau malu o le tai au. Wawifi an Talofa besena il kolisi maulunga le fifi malifa, malu o le vaveao. Tamale wati ne vaenga le tai au lea ua te 5 minuta le tonta lea ia o le itula e fitu le le tai au e le tautumala unanga ne il si fongo Samoa le tu ipi. Ia, toe taliu mai, ia, o faisina to tele le balu le tātua turu, ia, lea ua mahuta mai le le tai au, whaatalo whātu, ia, ile ia, sunga ia ma iala Sakaria. Ia, leo fai wausu leo fai ngā ruenga, a leo fai wausu mamoli atu, ia, tamaiti lea onga. Mānaia, ia, i se pankeke vevela nei tamaiti. Antara wantu le sunga ia Tasilo Bes Mendes, ia, morning. Le vale toi whenua i maruia le aso ia inga sawia. Le sunga ia Tasilo Bes. Ia, pea le ulu makua lea, le kengi fuinga le sau lea ka Jennifer Lopez. Antara wantu le sunga ia Aisani Ula. Ia, good morning, maruia tu te mawhaiva o le nei aso. Atala whātu le sunga le li malo le malo. Ia, le sunga ia Solomona, ai masu. Talofa, ia, i le nei tai amaruia tele nei aso. After tele, ia, malo le tapuai. Atala wātu le sunga ia kurene o te mai ta vau.
soifo manuia lenei tafau manuia tele tiutu le aso faafetaitele ia faatalofa atu ai foʻi le susuga ia si Katie Pliderstorff. Yeah, good afternoon from DC, Washington. Yeah, good afternoon. O le tai au mātou, ia o nā ua mai a fōi tai malolo tali ngā sua o le auli. Talawantu le sunga ia Erisheng, tai au manuia i lau sunga wha manuia le tua i whaima matiu te wha aftai tele lava, manuia fōi nei aso i lau fionga. Ia, manuia nei tai au wha aftai tele le bauta mai. Ia, wha atalofa atu i fōi le sunga ia wha lua Ioane. Morning, tai au manuia, mafuta atu i Victoria, Australia. Ia, good morning, ma lole, soifo manuia, ia, e le nei fo i vaenga le tai au, tiuta ma whaiva, e pe ona iai, ia, se tātou tunu, e maise la lausu, ia, alto tele. Whatalo whato i fo le tātou por kalame si vaenga, sia sa fita i tunga mga luenga ma tiuta le pōna pō. Ia, le ua o mai nei tai au, anga ia tu mo te malawa sina malolonga, ia, malo lawa le, tawa tai malo ngā le lue. Talo whato fo i lausa ia lau, maise la tau ainga. Ia, whaafela fwe whaatalo whātu, ia, e le tina ia vailoa, ia, maise lato whale o tiulu i nai no whalii, ia, ma lor sui whomaruia, whaatalo whātu le sunga onsi, maise lato company, Nali Chen Sam, ia, e mata autu ma lifam vai tele, good morning, ma lo le usul nei tai au, whaatalo fhoi le fionga ia, ma lo, maise lato whainga luenga, ia, le usu ia tau, a le usu fhoi, ia, maise la ofisa manu le LTA nei vai tele, ia, ma lo le sui whomaruia, tano fatu ia tātou puklawe ele mamalu o awe tavale ia ele maua umo le tātou puklawe o tau suafa ia ai whaatano fatu o tau whaivalu filima nei tai au ia wa fo ele tau toina le pa ia whamaranga i lo tātou o tunu i le tu ma le tu ia onisi ia e anga e whaingaruenga tele lava lae e anga mai lātou i nei tala whatai o pia ia o le sivaenga o fuafuanga ia o whainga whataunga wai o tātou le tātou te tonu le piriota le whainga palota. Ia ai ele o misi lava whaalawe lawe na i o tātou ainga. Ia o le malanga na mariu ma leoti. Ia a tala whātu i lata uma. Ia a maise foi. Ia o whaipoiponga tā pinanga o whaipoiponga le neiva yaso ia po nei weekend. Ia pe a tātou au lia. Ia o se aso soi fua. Ia aso whamana tuina. Ia po oa mau foi la wanoa e whaisinga reunion fo ina lea pe a fai o le nanga i mai ia nei tātou tangata mai atunu mamau. Ia, whetau i tonu lava mal pālota. Ia, lea lau o mal pālota tali. Ia, le whaitau ngā loa ia. Ia, ai mawai lava noa ia si tuai. Ia, anti, si tuai ia anko. Ia, alo lava soi whamuruia. E le nei vaenga o le tai au. Ia, whaitana watu. E le malu mo pa ia tātou a paaga whaafonga. Whaisi toa tele, ha malulu atu e le o mwhaina maua uma o tau suafa. Ia, ai e tante nunga mana manatu, o le naifo e mafuta malito tele nunga wala tele. Ia, malolo so i fua le whautuanga lava ia le tātou lame. Tāna lava Samoa tau tuana lau sanga le mu. Ia, ole, manu lau ti masani lava. Ia, ai tātou mai lava yaso, walewa heo o mai lava le taimile nei. E te oti lau sawa. Ia, ai te sanga le mu lau whautauta. Ia, ole ngā ruenga i whaifatasi. I tātou umai pe ora iai. Ia, le nei vaenga o le tai au. Se mala tātou taimi le o tātou leitu le fitu. I le tautu mala unanga nei si ufongo sa mo tuipi. Ia, tātou se mala tātou whavivianga nei. Umalo tātou peselea. Ia, o na whate atu lo leo tātou reporte le tala le tau. E le leila wa fo il whanga solo tātou fuafuanga whai po wheanga iai. Ia, le nei aso o whea fo i e lifa iai. Ia, fuafuanga nei aso, a o nā ua ta oto ilo whina ngāno mai e silafia, ia, tulanga pe ora iai, le tātou reporte le tala le tau. Tātou tau le tau le lei, i ua te oe maa ul tau sinionga, ia, wha pale ina i tātou le pale le ola. Ma nei il wha mahalo si au nāmo i tātou le nei tai au, tātou wō iai, ia, ma tātou ia iai, tātou tau se tau le lei. Ia, olo no winga, tātou tau le lei. E le to iai ia ni whaupunga vo ingai ia whaasea. E le to i mawhai o na lafo ni whaupunga i whaaleanga i le isi au soa tangata. Mai se la walunga o penga ta wha ilangi. Good morning, ma lord, so i whamarui al nei tai au.
So wala wan tine vai ngala taya le ua 5 minuta tene le tu lai fitu ya tanto se mai le ua tainu mai le tanto reportil nei le tala tamu le tanto tunu ya mai se fa funga mai toke lau ile nei taya o fa matalanga winga lolo wa le tau numero lua mo o ngā Samoa Samoa le no fa ma wina le official wa ai tau ben sule mo nei tali tu la 5 ile va vea le so solulu tolu September lua felu 5 Whamausia whautuanga mo o ngā sami, o whamamanga la tamai mo o ngā Samoa Samoa o lo atangi ai, ia le whatumawina pea o le maualunga ngalu i la loifo le lua mita peitai, o savile whelolo malo lo sele toa loa savile mai saute sai, e ono whatupula ia le maualunga ngalu, o au mai afua mai saute e se sai e ono sosoni, e si itiane ngalu e sili atu ma le lua ma le afa mita i le aso atai au. O le ua whaamarusi ai nei whautuanga mo o ngā sami umo Samoa a o le itaunu mai nei winga lolo wale tau. A whianga e ono alia ai mai ai e sau mo te tafe a o le sami. Ia, o le isi whamtalanga winga lolo wale tau o le a whaamawina, vaenga lona lua, lona tolu la lea, ia, i le tali itu la 5 i le a whiawhiana nei. Very blessed good morning once again, Samoa. Here's our marine severe weather information number 2 for us issued by the Samoa Met Division at 5 o'clock in this Wednesday early morning today, 3rd of September 2025. Marine advisory is now valid. And the latest marine observations indicate wave heights remaining below 2 meters across Samoa's marine waters. However, the prevailing moderate southeasterly winds may generate elevated waves, which combined with southeasterly swells are likely to exceed 2.5 or 2.5 meters by tomorrow. Therefore, a marine advisory is now enforced for all marine waters South Samoa before the arrival of this severe weather event. Potential impact for Samoa strong currents with rough seas, and our next severe wind information will be issued at 5 o'clock this afternoon. Elena, ta o tonga le nā pe o na iai le tātou reporti lanta mai ia o whamatalanga pe o na iwinga lolo wā le tāmu le tātou atunuu. Ai tātou se mai le tūlanga lea i le vāenga le lena whamawina le afa 5 i le vāweao nei ia le iai le tāna le tāmu vāenga umalawa o Samoa. O winga le tāu, o awa savili whea lolo na malo sila toa loa lo ufti pele atunuu mai au mai au manei timu ea fia i Samoa inisi o taimi. Whamawina, ia lumuteli sila whai matumua nei mo le so. E utia siwanga le langi au manai te munga e iai i le awa uli e no whanga mawalunga. Wala su taala stofi wha solantu a sofaraina mala stonai o le amatele ina le lei le tau, ia manai te munga o le aiai. Tado se mal tala tamu nga te whale le antunu u lena whaamawina le awhali tu le 5 i le vaweao le so se eo lia le waluanga le boana nei. O winga le tau a o savili whelolon malo sele toa aloa o lo a whiai pia o ngā sami o Samoa. Whautuanga mo o ngā sami o whaamalo se nei mo ngā te whale mo o ngā sami uma o Samoa. O se wanga nga te whale mo o ngā sami i mātu mo le so le waia. Ala savili mamatangi e angile toa aloa savili mai saute sae e lua sulima tolu sulima kilometer li tula o ngalu e tasi male alfa mita i le lua mita le mawalunga. Wenga le tamai male aso tai au o le angile toa aloa savili mai saute isi sae lua sulima tolu lima kilometer li tula o ngalu lua i le lua male alfa mita. O se vainga ninga te whale ma o ngā sami i saute, mo le so ma le aso tai au, ala savili mamatangi, e angile toa loa savili mai saute sae, lua sulima tolu sulima kilometer le tula, o ngā lu tasi ma le alfa mita, i le lua ma le alfa mita. Here's our morning issue forecast for Samoa. This is recorded at 5:30 in this Wednesday early morning. Situation is moderate southeasterly wind. The flow remains previously over Samoa with associated clouds and some showers affecting the crew at times. For both Upolu and Savaii for today,
Partly cloudy with a few afternoon showers over the highlands. For tomorrow till Saturday, mostly fine with a few showers possible. Here's our morning marine forecast. Situation about the southeasterly wind flow continues to affect Samoa's marine waters. Marine advisory is now enforced for all coastal and marine waters of Samoa. For the Nova marine and coastal waters for today and tomorrow, wind direction, southeasterly winds of 25 to 35 kilometers per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And for the southern marine and coastal waters for today and tomorrow, wind direction, southeasterly winds of 25 to 35 kilometers per hour, waves of 1.5 or 1.5 meters to 2.5 meters. Reporting lang tamay na talatay mula to no Samoa ni nevang alitayaw pe ona fama winamay ele official ba itaw ben sula mo neta le lima ya male afale to la lima ele vaviale so talavanito kilaw ba lola wal soifo mo wiel netayaw ya ayal mayo sumalo fa fonga reporting lang tamay fo ile o le talatay mo to le fama wina ya ile taleono ile tayo nei o winga le tau sa vainga peang mamale e alo a fia ila to lau bitai o hausa so savili mai isa e lo ftia ila to lau vainga le tau mo te lau sa ia lia va luanga le puana nei e ia timu ini so taimi fa pena I wila ma fai tili fe lo fa solo ina male lo sa savili mai isa e o le sami si fa solo na so vainga yona to atu o le ia ina timu nga ini so taimi fa pe fo inai wila ma fai tili. Here's your morning forecast for you, Tokelau. Situation, a trough of low pressure affect Tokelau. Meanwhile, a most easterly wind flow prevails over Tokelau. Focus a minute tonight for Tokelau. Occasional showers and a few thunderstorms. Moderate to freeze easterly winds. Moderate drive seas. And for Fedalu Tokelau, occasional showers and isolated thunderstorms. Ole maninonga le na, ea ole talal tau we pe ona fa fonga mai start to motu tua o Tokelau. Ya ile nei foi vaenga le taiao ya e pe ona fa mawina ele official va tau ile pensula I mulu nei fa tisiai ya maseta to tunu o Samoa ele lei level fa te atu ya ona fofuele ya yo fofuanga ya a ole yo o atu lesi la sanga ya po lesi taimel tatu wa maftanga le nei vaenga le taiao ya bodi fot fa tai tele lava fa malo fa talofa ya ile pulenga bana fanga luenga official va italu pensula modene ya manino lava le tau tongal talal tau ya ile ngatal tato tunu o Samoa a olfa fonga mai atoke la nei tai ha mon via tele to favor ya mai se fol tiute ile nei tai au se malon tanto time le o se fulu faminu tele teneli to la fitul nei tai au fa ina after ai mau mai ya tanto fasalanga good morning ya tanto buglabi talava Samoa I falonga ale bulenga bale ofenga wenga company supermarket amau I sale ofi tata se mastante va vivianga nei saule taiao mai le besele fai isi
O le fiva o pona iwi, o se whaamai e pipisi ua a whiai Samoa. O se whaamai e ta atele atu ni ui mawhanwhana le tau, e pei o Samoa, ma isi atu motu o le Pasifika. A whai e ue e le namu le tangata ua maua i le nei whaamai. E ma whai e le namu lea o na toi ui isi tangata, ma a whiai i le fiva o pona iwi. O a unga e vave o na iloa pe a whai wa a whia le tangata i le fiva o pona iwi. E a whiai le fiva, ti ngā le ulu, ti ngā so unga o le tino, ma pona iwi, whaafau-fau, ma whaasuati, e fula-fula le ua ma pata le tino. E tangata e pita sili o na a whia ngau whia i le fiva o pona iwi. E a whiai pepe ma whanau la iti, o matua tausi, ti nā matama e taitou. Whaapea fo i ma tangata i ai ngase tū mau. E onga tele a whianga o tangata wa a whia, pe atuai o na whaitonga fitina. E ono a vea ma mafua anga e mali wai. Whautuanga, mai matanga wena i soifua na ringa. Por
whawhiwhianga nau musika sui whewhiloia ne vaenga o le tai au hea o mai le awe bese le asosio li im tamai tai whaia onga I malifa hea I le tātou whawhiwhianga le nā manu o le vaveao hea tau sangi lunga o funga la au o le ua fo I le tele o manu lele hea ua mai a ona me miti le sua malia lunga o funga o la au hea I le nei tai au hea tātou wakalame Talofa Samoa a talo fatu I le fionga patele a siolo senga luka sua ia manuia tele nei tai au I lau fionga patele a tai tele mo familianga ia manuia fo nei asa mai se loa ia ona ia tatu paanga I le moteli sala fai ia good morning ma lo na val soi fo manuia a talo fatu manono ma apulima ia ma lo soi fo ma wal nei tai au a talo fatu pasta Tavita Samia ia masito o fainga wenga e na le malava lele faleolo le wanga ia tu na to wala I lunga le tele ia anga le fo ile li I tiu te mawhaiva e pe ona iai ia le nei tai au ia tu tau ono matalan tato le na telefoni wa talavatu te mam to ia nonu I nai paia wa talavatu te mai alo lua I nai sanga a talava fo I le fionga ia fo I nai lalo malava ia pa talavatu I fo ia le uso ia no lua ia ia le li ia ua mai a foi le feitau ngalo ia e pe ona iai ia le whainga palota ia malolo on sa I malolo tau a talo fatoi foi ia I le sunga ia toso aguino malole usu malolo tautua le mafuta tu siamani ia malo laval soi fo manuia le nei vaenga o le tai au ia I matou nei manuia lo asa toso ma se to ainga ia mai se ngā ruenga whianga iai Talofa le sunga ia Lupe Malinowski tai au manuia alofa mai Sunnybank Hills I Brisbane I Australia malo soi fo manuia la sunga Lupe male aiga ia manuia teletiu te mawhaia mawhaiva ia epe ona iai nei vaenga le tai au o loo anga I mai pea tātou whi autus to sia lunga tātou penga te whai langi ia Talofa le sunga ia Peka Punefu matua inu ya malol soi fo maruia ya malo fo ile ala uso tiu te mawhaiva ya pe ona le tai au e ile tai no valu tato se atul tato klami fa mnanga soi fo mas fana ya ona ile tato klami masani fo ile ala fo valu ya le pe ona anga I mai ile sunga ya lipa vaonga ya masalanta o fainga luenga ya le company le Asco Motors ya wa fo ile lato fa la wiloa ia tu inato mole silafia malamanino ia e se tato tunu au le nei tai o le ua lusu lora minuta te nele tu lai fitu ia o lo o tato iai pe tato tala noanga masani ia ma le tato fasoa masani ia ilunga o upenga o tafa ilangi ia e pe ona iai le nei vaenga o le tai au si vaenga sia sanga lulu e ma le po na po ia malo lava le ona sai malo le tautua Patalo faltato proclame la fionga kumsina whainga palota. Ia la fionga ia to le afoa to ia filolo Alexander John Stanley. Ia mai se la fionga kumsina lango ia patea Wilsio. Ia o le sunga ia tia tangata. Ia ai mai se foi o le mamalu maloa le whainga aduenga a le ofisa whainga palota. A talo fatoi foi le mtanga aduenga le leo. A li imta mai tai malo le malo. Ia mai se la to le suya to lava sifi o. Ia wai sifi au le si vaenga. Ia sifi pole o le si vaenga ia whapena ia malo lava le omasai malo le ngā lulua ia tautou ia mai se la tau lena uma mai la mātou ia nei wa te el tonu ma veau la talanta talfa ia o mātou mai lo mātou o le whare mātou camp ia ai ngā lulua ia ana ia li im tamaita I malo le malo I o ia la tau na le leo ina ia whaatase fo I male mamalu o le au whainga luenga le ofisa whainga palota ia o la tau na le leo ina a tātou pusa palota le o I tona I mato e le o se ngā luenga whainga ofie whai atu lo tala ola ia e mua lava to e vase le lola ia a mantua lao tele o le ua umai ana tele ia I tu malo e whaisina to tele e o atu le tolu afe fa afe lima afe le awhai lola balota ia o lea na wha mua ia a tātou ai tu malo te tele na
ia ona awa wa ia lola ia toi lua sun tonu tatou tu malo le lo toi ia ile faitaunga lo ia o lea lava mai lava lea tu malo fa pipi inu mera lunga lau papa ia anga ia tu le tu ipi ma le TV iva ia e moli moli o atu i le vaenga lo e mafuta mai ai fai unga ia e pe ona ia le tatou a unanga ia le na i tu malo le ua mai le ua bauti noa la tu sui ia ia le li malo lava le on sai malo le tau malo fo lo tele e la tau le ua fa manuina ia i fa pena lava e la tau fo i wale manuia ia e fa pena lava ia ona yai ia o tulanga e pe ona yai ia e fo inisio o tu malo le ua toi sui fa taunga le alo ia ia e le surveillance va today ia e sele swafa sa yai ma le vanga fa fai ua mai ale longa ia mai ia le I mean le faitaunga lo ia le o yai swinga e titi lava nai tu malo le na yai swinga ia o le tele lava tu malo le sa ia le faitaunga le lo ia le fainga le vayasun se van today online lava tu mau vanga nai ia i tu malo ia matua i close lava pela talata ia le va o le tamali i foi ia po le faletua sa tulanga mua ia male sa tulanga dua ia pela na le sa ia na swinga ia ona le fa to afa popo ia tonu palota ia fa tinina palota amata ia male palota le sa fa tinina palota va po special votes le fa to afa popo ia tonu ia ile faitaunga alo ia ia o to silsili mai nisel to tele ia polale me ale no tuai ia manaya wai e aona manino malam lama e ala ona tuai ia ona ele fa pia na ole fa popo yai ma le faita wino special votes ia ma palota pre-polling po palota amata e toe faita malava le lola toa mo muana vase ia masiaki faitau o lea fo i moli mawina scrutineers ia po o si vaenga sia failautusi sui tau va o le e anga ia tu wa la tona ia e vai le pepa e faali mea na e fo i tanga i lava iai ia e le o motu sia lava tatu fa salauga ia ona le tulanga na ia o le tofa ia le mato pulenga le mato tamaita i pule ia e anga i tu lava e tau le manga tatu fa salauga e na ia manino al tulanga lea ai to telen ni fa sea ia ona ole tuai ia ai malo lo tau lava pale ia ele fa ngofia ngaluenga lo fatinoina ia e pe ona yai e mana ia la lo su atu o tato wingu kofe ai o ia ma e sila ma e tanga ia ole tulanga lena Pantalo vantu le sunga ia peka punefu fa mantuainu ia ma lol so ifo madwia le vainga le taiao talo vantu le sunga ia mila au nei finaso so ifo madwia ia ma lol le tautu atunu vi ia le li tal tono lo madwia pol kalambe el mafuta atu au kilani manrewa ka bless fa after telemila manwia telefo il nei taiao la sunga bale ainga antalo vantu le sunga ia taulangia ia ole afo le numero le jano ia lua tasi whanua o le numero na o telefoni, o le tātou channels, tātou frequencies, o le amo lima fast fulu, o tātou wana leo whamo i tolu, ia e au whea aile, whamo iwa tasi tesimal tasi, whamo iwa lua tesimal tasi, whamo tasi o fitu tesimal wha. O le a fo elo anga ia tulu tātou o nanga lunga tātou Sina Radio app, ia pe a whaia naita mafuta mai, ia isa o staffa o tudu mabau, ia tele tātou lau pepa, o aso la nga ole a moa mai e lo tala titi ia wai le oke le ale ki o sia ka ika koia inga ia nga ole a moa a mo lima fast food ia al taimi nei ole o fa popota to ala le famo ia matatu wa fa salau ia le te sila mai ai ia mo tilo atu wa anu taiao ia ona wa ole ala iluma tatou Antano va toi foi ia ile sunga ia lui kun wayu. Antano va le sunga ia lui kun wayu ia melo ile tautua tudu malo
Ya, ese wal pangal fa talo wal tanga tale. Ole malo ave mai melo. Ya, malo na wal soi fo mria. Se mal dando time le ua toi lua se fulu mal fitu mal afa minuto le ton talia ole tula evalu. Ya, tato se mai so e stato fa fifianga. Ya, vai foi. Umal tato pesele tato toi tala noa. Ya, matu natul fa talo fa malo la tano. E la to le ua. To e tau no mai fo ia lato fa filo ai ile nei tai ao. Musika malie, ia, o musika malie mai le fitulima, ia, a o tātou la vai ala fai mai nei tai ao. Fai malie o fai vale nei tai ao. Musika malie, awe, fefe, mana ia sivae. Musika malie, se mai ona tene usu mai la pese malie ata mai mai siva mai pata mati mau so mai lua au male pa o preciso a imiti para loro awala te ta pali la pera meio se ta mai Mexico tata piti mai sito e aina e lo matua po iuaita uale mamai la maolo na via si mai le malie o le musica malie awe tefe mana ya si vai musica malie Talofa. E whawhila ia te le malo tas o whaatau mal e fwy pulokal nei tai au. O whaatasia tu nei le maketi fungole, whalau loa ino au nanga nuhi wha. Malo se futi na, kua mai o nei tai au. Oka, shine mai lo box. Leman lia whaatai, box, oi. O le e whasa salama whawhanga le box. Where's your fan friend with Salam Sewo Tupitu Sau Noa? For voluntary contribution nuhi wha. E tu tusa lava whamanyanga e anga wa aile tangata lo whenga renga. Ia ma oi. Oia se whaatai sisi. Lewa nau whaalongo lau au nanga nanu pi wha ai o te le ialu lava asi ai ma whaatala noa. A o lea lawa manino mata le vai. E a o walu loi whaila ristala. Ma tua le tonu tina te tala. E a mata ai. So, Casey. Mula ristala nupi wha, pain patino nei tas ofisa a pia msalonga. E na alo pe whanau lava mana o mia e au noa ma se tusonga. Sole, ko le vanga ia la ka ngumela. Au ke le ko lopo ia sa paleng ka numpi fa. E ala nga kulanga. E mawhai ang whaangala ngumela kuai e kongkong i melang sa whanga. Masaki la mawaenga pe o kau nga sui. Oh, ma nga ia singa fa manga. O ke lowa ka kau nga sui la mawaenga. Awai ko pole.
E tu sa lea whamianga lo mawe oile whai sau whanga tu sau noa, ma le sui lo whainga luenga. Ma wal pasene, ma whaina loan, ai mai se whamianga moe maliliu, pa po desi pe a retire. Oi se whawhekai, se I koe su e mai la me la nupi wha, se I ke ua le lima afe le ua maua. Good morning. Hi, Vande. Mo na irestala le apa no fifale. Le siaki le pale ni. Uso. Mo mana irestala po kalanga nga sola no fifale ni patsami na mai le sipai tsai. E fa pepe ona siaki la pale ni no telefone. Ba ai ui. E ai le macho o na nga mafai ai ona siaki la pale. Ia. Sila foi ui. Fai ngo fi e mafai ona siaki ai la pale. Tsala isa whanga mo ila tau o retire. Tsala sangai mga tupelai. Ia siya ang unanga. O le whai ngofi e le airplane ni FIFA. Ioi, oe le whai ba, le whai patuanga, le whai la fumanu. Mufa atau so o se mea tau limai so o se maikesi. Ua mawhai nei o na eres tala, a vea oe masui whai sau whanga tu sau noa nupifa, e au noa masi song. Resi tala nei loa. Matel se vaenga o au tupe maua, mo lou lumana I manvia. Le whaaili rei kei la ui loa o le UB40 marani pese tauta ua o Ali Kemba. Lea ua sauni malaka mai Samoa, mo le natu whaafia fianga. I le aso tolu se fulu maletasi Januari lua, fe lua se fulu male ono. Whaia lea I le Apia Park. A wina mai le company o le Agency 43. Se kone seti musika I le na o mam, dad. Ai au fia I fo I mafua le maftanga mama dad. Ha? Se o ka maiki? Oi? Maka nei lau kalena, mafuafua mamao ma le UP40 ma Ali Kembo. I le Apia Park. Januari tolu se fulu maletasi lua, fe lua ono. Sabila wanti ne vaenga le taiao le oto e se fulu ma le iwa minuta le tentali o le itu la valu nisi na tātou whaalinga whaalau loa. Ia pe ona iai, ia le tātou wa nupi wha, ia po le teunga tupe le mana I manuia o lo tātou o tunuu. Ia, a mai se fo'i o le tātou wa kono seti le na, ia, ma le wha ili lau I loa le na le UB40, ia, ila sotolu sutasi o le masina. O Januari, ia, o le tausanga fau, tātou waulia, ele ola, male malosi, mai le li. Ia, ona se mai lea le valu wati lea oto e sulu alu minuta le tontali, o le itu la valu. Tātou e pelingol tātou poklame Talofa Samoa le deitai au, wha talavatu, ia, ele sunga ya sanlefu matini oa, ma lo uso le uso, manuia tele lo waso lo fatu, ia, wha taitele lau sunga sanlefu, manuia tele le deitai au. Whaafela I fo I whatalofa, ia ele whaafonga mai a le whalitua ia tani tui la epa, ia ma lol so I fo manuia, sunga le awa ama le whalitua, good morning, manuia tele le nei tai au le whatu, manuia le yaso, talofa fo I le sunga ia pasa, so I fo manuia, ia manuia lo aso pasa, talofa atu ia waimoana se ma lo, tai au manuia, ia whaatalofa e vatu la fio anga o lo lii, I vatu ia whaitete, o sui, o taungata, ia, o vaitulia, selenga, leone, whaitutoa, ia, tai a manuia ia te utou, alo whaangana mai a vaimoana seo malo. Malo, alo lawa le soifo manuia, ia, malo fo ila lausu, atalo fatu, ia, ile nei vahengo le tai au, atalo fo le tamai a wharau, mo le tina sengai, ia, e nai mulu whanua, mai sol tamai a tala ave, malo lawa le soifo manuia nei tai au. Titi angalo ya te hau ia le no whanga le o mātutua. Nai ta mama 99 nai mapu I whangalele. Ia mai se whalu senga tau o tamai tai tau po sama le au ngā lue. Ma lolo tau soifua lau le leile nei tai au. Ia ma lo le usu. Manato o lea ua ala whai foi. Ia tāpinanga masani o le tai au. Ia tali ai le ma lua le tai au. Ia wha ma lo lau le soifua manui ia tau. Ia ele nei foi aso. Mana tua tātou whaasalango tu sao. Ia ele
tai o neil ta riva ia e na le mau te taalo I tona I mato ia wa fo ile toi amatali ai lua sulwalu tu malo le wa mai ala to faitanga lo ia toi lua sul toru lai tu malo le lo toi ia o le nganga ia o atu le stofi tai au ia wa mai tu langa na pe ona ia ile fo fanga la fionga kum sina fanga balota male o fanga wenga ia o atu le sofarile ia wa uma mata oto mai se ta tonga ia wa mai malava ia le faitanga lo ia o le tato whainga palota ia e pe ona whanga solo le temi nei. Anjalo wanto le sunga samania msalanto o whainga ruenga ia lanto taxi stand ina DP vai vase atalo fanto nei tai au mai se fo le sunga ia vaonga elia ia o le falita avale le kola cabi ina vai te leuta atalo fo le sunga se ula levei ia malana companies so ina vai te leuta ia good morning lo lawa so fo madwia le nei tai au ia madwia telefo fanga nei aso talo fo tonga ni a chef maselato o unanga ia ina le TJ ina vai te le ia malo le lausu malo lawa so fo madwia ia falto ia cat malana fanga wenga le 777 falta vale 777 ina songi ia mai se fo ia vai telefo ia malo lawa so fo madwia sunga ia lo le malana fale insinia ina vai telefo ia malo lawa fianga ia matiute tau amata o le neyaso sunga ia li matamata I faya onga ia le fela ato ia matalia ia faiva matiute masani nei tai au ia mai selpita la awana I matu e monmoli atu nei fana ia la ato fale onga ia mali toi piki pe atu ua ia malo fana wa onga good morning malo fa taile li baura malo sil neyaso ia to anga faile mea onga Anjalo wanto to faya ma ilo longam salanto ainga ina lumutali sala 5 anjalo wato ilo sea molia anjalo wanto le tamaya mo malo salanto ainga nei fala siu ya fa atalo fa fo ile a ondanga na le fale ainga ya male fale insinia ina sale longa ya malo lavale soifo maria nei tai au ya fa atalo fa tu ai le ile afionga ya salesa la fatala vantu le fionga ya salesa amani ya ina sale longa ya le lato fale pa uma le lato wa fale ainga ya ma lol so fo modwia le tai hau atala fo ile fionga ile sunga pali a kamuta ya masalata ufainga adwenga le sunga ya manu ya kaveke ya male ufainga adwenga atola wa ina le rosalote ya good morning ma lol so fo modwia ya to le tai hau ya le sunga ya tala la faele fa malol on sa nei tai fo ya le fa no longo atu la leo salandi fa la lili manuia fo fa fa nei yaso after tell la sunga tala manuia fo ya tute ma 5 pe on yai ya le nei tai au malo la vol sui fo manuia ya tatu se vai fo yo tatu fa so tatu tala noanga le nei tai au tatu programa Talofa Samoa tatu se sintatu musika le o tapena mayele ovebese la le tango moa soa felice migai le musika o le tai au fatalo fatoi fo ile afionga ya tavili pepe imasu ya ina ile afionga mangiangi good morning malo la vol sui fo maria te telen ma tamai mal fa fonga mai le nei tai au Langine lei mai foi
Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau fesuia ingo tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua wha teleina tupe tala. O le a wha itijia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. A whea nei le official and #1 currency Western Union pe wala au mai i le lua lima ono lua tolu. Mo nisi wha mtalanga i suinga maua e o taua fesuia ingo tupe ale Western Union. Arriving at the shores of Samoa for an exclusive one-off concert is the internationally acclaimed, award-winning reggae movement, UB40 with Ali Campbell. Brought to you by Agency 43, this is the great Ali Campbell's first time in Samoa. With hits like Red Red Wine, Maybe Tomorrow, and Here I Am Baby, it is a day of sing-along session for the entire Ainga. UB40 with Ali Campbell will go down at the Apia Park Arena on January 31st, 2026. Now mark the date, extra spot, keep an ear, an eye, or maybe a finger for more informations to come. UB40 with Ali Campbell, January 31st, 2026 at Apia Park Arena. Ia, e whātutu atu tō o manatu.
Whawhiwhianga nau nei wahenga o le tai ao i na ua toi 5 minutes le turn ta lea o le tula e walu. Whantalo wantu le sunga ya o tele ya manu ya le mafuta atu i Christchurch New Zealand ma lo lawa sui whamanuia. Ya whantalo fo i le sunga e whaaftai amosa ya manuia tele whaiwa le ya sa fau ya le lo mafuta mai masalato ai nai mele pone Australia. Antara wantu pasa, ya, seki musika, ya, mahudanto inay manurewa i New Zealand, manuia le waso lau sunga, whaatara whato i fo ile sunga wa imoana, ya, wha manuia le atua le polokalame, ya, ale ofisa, whaaftai tele lava, manuia tele fo ile tai au, ya, le sunga ya mauloto tuvalu, so i fo manuia, ya, maanai whaafifianga le tai au, o lea ua toi 10 minuta ta le, sulu lua le maveao ya mātou. Ya, malo lawa sui fo maruia. Lei tele oe, tuaina e moea na fo e wawena e usu. Manuia lo waso lo sunga mauloto. Ya, atalo watu fo ile sunga e pati po fitu. Ya, lea lo mahuta mai misalato ai nai malepone Australia. Whaalongonongo watu i Long Beach, California, USA. God bless. Ya, tātou ia nei Samoa, ia le sunga maulota tūwalu. Ia o le mafuta mai o le matawhanga umi. Ia i nai, California. Antara wanto le sunga ia se ula matisi. Ia, masalanta wainga. Lea lo mafuta mai lātou nei vaenga le tai au, le tui ariana. Ia, a mai se fo il tabaita ile na ia Gloria. Antara wanto ia tai au, ia tālu sanga. Ia, whaatala wa fo ile tina ia foki, masalanta wainga. Ia, ma lo lawa sui fo manuia. Ya manuia foi ia talinga sua mata maftanga o le nei ya uli fianga i mautau ya wa matou left atau amata mata ya a o tau na ua nga ia tu tau samingo le uli ya fatalo fa foi ele mamalo le antino fatalo fanto ile sunga ya chaiva bochiva le lofi ma lolso i fo manuia leita le lo ma futa to o tara i au gilani New Zealand a lo fa aftai a tala vantu se o tina angesimia ya ba se fo ele to fa ya mo mausu vol fa fele va tala fo lucia naila ya ba se fo i party kisa ya fa tala vantu ya u ya fa tala fo ya tai ya fa tala vantu ya tonga malto lua na fa nau ya fa tala fo tina ya mo onga ina i papakura i New Zealand le tonga ne ane mia ya whaatano whātua mai se whalu se a setam sanato ainga lu se a naila ya male to lua mal whanau talo whatonga ne a yoelu ya mal whato ya kaili manuia tele ne yaso ya te tau whaatano watu ya Grace ya inai Hastings ya ma lo lava le mafuta mai manuia tele ya tiutu mawhaiwai pe ona iai ya le nei tai au ya te tau Leo tātou lei tula e wale mtala tātou lei na telefoni lua tasi whalua o whamanea soi fomas whanau. Leo wa mei mai luma ia tātou whamanea soi fomas whanau. Ona e iaile tātou porokalame ia ma le kampani le Asco Motors i le awha lei tula walu le tau nei. Ya, o tātou pesu senga lava musika sui whiwhiloi a sotolu le nei o le masina. Ya, o se tema a whai fo ina misi whawanea ngā sui fo mas whanau le aso na whila aso dua. Ya, e le isi a whaina pia wala umai. Ya, wha maruia la sui fo malas whanau. Ya, le sunga ya Mayala Sagaria. Ya, le alo mahuta mai la tau marwhale langa. Ya, le foi wa amata ina sapu nao i fale alili.
Ia, whaamalo soifo maruia, whaatala watu I lau fionga le mato male au se papa. Ia, malo le lau so nei tai au, ma naia I ol tai au. Ia, ke wa I kosi a kuai se ale alu al lau whala la tau ia. E le se kau la vela vea vo inga le alu iluma male alu itua. Sa o isu meo e ai umale alu iluma male alu itua. Talo watu I fo ia ila tau le o te pena ina malu al tai au. Ia, whea lawa se whale la langa o loo. Ma ua mai a tātou whaasalauga. Ia, whaamalo. Whaamalo lawa soifo maruia. Se I kau kope aku le ki. So, ia, o le vaenga ho ele nai tua ia le usu atu o le whale la langa. Ia, o nei tua ile ki. Ai maanga ia le vaenga ho inga le ia la ala atu le whale le tua. Oi, malo le soifo maruia. Oa mai. Mawakala. Ia, whaakarikaria ia. Ia whaatala noa ia. Ia, ai. Pasi atu loa ma le ipu koko mānaia. Telefoni whakoko le ia mātou nei Samoa. Ia, whaatala watu nei vaenga le tai au le sunga ia taluai ngaruenga. Whaatala watu, ia, ma le porokalame le tai au. Whaatala watu I Oregon, USA. O ai eo o siri le councilor I tātou palota. O loo, ia, o se talana tamai lo o mua ilunga ia foi numero sui tau wā le vaenga whai il whaatutua I le atua Samoa tasi. Ia, so atua ila ia lea mara vaenga whai puipuia ia te tau tangata le RPP. So atua I lea mara foi numero sui tau wā tūto tasi. E la tau ia le sa tau wā I le aini pāti sa ngā iai. Ia, tau tasi le sui ia le whai taunga la vai alo ia. To tasi le sui ia ale vanga whai le Samoa o poto ia na le tau whai so ia lo Wayne le atunu Wayne so ia lo ia mana tuele I se palo ta whale atalua ia o le tele lava lea ua tele na maea ia a whai ngā palota ia ma maea fo ia whai tau ngalo ia e pe ona iai ia le tātou whai ngā palota ia le pe ona iai le nei I le nei fo I tai au mantua le no whai atu ia I le wavi au o le ua lua sulu walu leo whai o I tu malo ia le ua mai o na whaatino ina le whai tau ngalo ia lona winga ia na ia tātou tangata le o misi mai ia tātou whasalangu tu saa o le tu malo ana lofi numero mua ia o le ua toe tu lai mai I lava ia le sunga ia fesola I a pulu tu si upu tu inga mala ia o le pati a le whaatutua I le atua Samoa tasi ia e iwa se lau tolu sulma lua le au whai o ana palota Samoa ia mai le la to lima ia tamali I le sa tawa ia I lalo le ai tu maloa ana lofi numero mua ia o le tumaloa sanganga numero mua ia o lo toi tula I mai fo I le a fionga ia lo au sona malo kene te sio ia o le vaenga whai puipuia ia te tawa tangata le RPP ia e pe ona so o le sunga ia whesola I a pulu to si uputunga mala o le fast ia o le uso ana paya inga le hoi satu lai mai ia vema tofi o le tumalo ia e le whainga palota lu olu tasi ia o le hoi watoi manuia ia ele whainga palota nei. Ha mena fo I male fionga ia lo au sola malamalo kene te sio ia ele HRPP o le fo I watoi manuia fo ia ma watoi so o I lava ia paya inga ia se e mai le tofi ia ale tuma lo sanga ngatasi. Ia o le lena toi tu natu lava na sina fa emo tu lava lea ia ono le silingia tatou atunu I la tau ele maua tatou fa sanau ngana pōma na maweau. O le tu malo fa sali le anga numero lua ia o lea ua manu malo mai ia le fionga ia va lua centenary se mau sa mau ia I palota I ono se lau fitu sulvalu. Le fionga ia va lua centenary sa mau le o manu malo I palota I ono se lau fitu sulvalu ia o le vaenga whai le RPP ia o lea sa se e mai le fionga ia mangele se kati fiaui ia I le paya inga na se mawai atu nei le tofi whaipule le tu malo fasale le angalua ia o lea ua manu malo mai ia le fionga ia va lua centenary sa mau ia I le
palota le nei pe ona mai alona faitau ngalo ia ono se lau fitu sulvalu palota vailua ai ono se lau se fulu le au fai o palota le fionga ia mangele tulangana pe ona iai ia onisi o tātou i tu malo sanganga numero tolu ia lea ua pale mai ai lea fionga ia sala paulo tuala poto ia ole fa manuel fa tutua lea tua Samoa watasi mawaina ia palota iva selau tolu sulumaliva iva selau tolu sulumaliva ia ile tu malo sanganga numero tolu ole se tātou i tu malo ole tu malo ana lofi numero tolu ia lea foi watoe pale mayai ia le fionga ia anga siata tarwasa vale lio tarwasa peto ia ole sui mai le vanga fai fa tutua ile tua Samoa utasi manu maloi palota valu selau iva se fulu maleono valu selau iva se fulu maleono ia ole se tatou sui tawa mai le tu malo nganga i fomaunga numero momua nganga i fomaunga numero momua ia le ua tusia ole tu malo le fionga ia la vea Solomon Paulo ia ole sui fo i mai le fa malu le fa tutua ile tua Samoa utasi le o manu maloi palota tolu selau valu sultolu tolu selau valu se fulu tolu ia e tofa ia ila to tamali i fo i santa wa mai o le faiunga le faitaunga lo ia le tu malo nganga i maunga numero momua tofa fo i la to sa tamo mo e mai ia le sa tu la i mai pa ia inga se vai tunei ia le sa vea ma sui pale mia ia le fionga ia tuala to ai vao te vanga Josefo Bonifacio ia o le Samoa o poto ia peta iane la le fai ungal fenga palota ma le fitanga lo ia ile nei to sanga lea ua pale mai ai le fionga ia va au salu malo lo fo ia mai le fa malo le fa tutu ile tua Samoa otasi manu malo i palota i fa selau valu sulmatolu fa selau valu se fulumatolu ia molo fanga solo pea o le tu malo nganga i fumanga numero tolu nganga i fumanga numero tolu ia le fo i wato so paia inga le fionga ina aule le mali toa pola te vao forces meet ia ina ua manu malo fo i le fainga palota male mai ai o le faitanga lo i le palota ia manu malo i le fionga la aule le mali toa i palota valu sela wono suluiva le sata wa ia male falitua ia fa usau da fistowers ia mai le fa malu le HRPP ia le na ia mawaina palota iva se fulmarvalu o le faiunga ia ina ua mai ele faitaunga lo ia o le palota le tumaloa faleata numero momua ia faleata numero momua o lea ua manu malo ai ia le fionga famuina le tupufia o papo sonai o eti mai le fa manu le fa tutua ile atua Samoa utasi mawaina pal fa manu nuatu mai le fa manu le HRPP o le fionga famuina le tupufia o papo sonai o eti o le vaenga fa fai le HRPP mawaina ia palota ia fa sela wono sul maleono lea ua tusia au iai ia fai matofi o le tumalo ia ona so atuailea ia male afionga ia male leua soni la meta o le HRPP foi e afe fase lau lua sulfitu ia palota na maua so atuailea ia le afionga ia male leua pale tasala talitau to vale ia o le fatotua ile atua Samoa utasi afe fase lau lua sulmatolu ia ma le tofa ia une ia i palota e fasela maleono fasela maleono ia si tanto anga imo mo tul tanto vala au ia talofa ia kalfo pokala mena ia ole ta mawalo vano tanto fa sol dei tai au ia tai lava ia lena o tato leina le pe no faila mo talatu tato fa soa ia abai se fo ile tato fa mrianga wa soi formas fa nau a talovantu le sunga ya taluai nga luenga ia fa talovantu leita am ia telen de yaso ia o le sunga ya John Paul morning lelo fa tasi atu au kilani ia malo soi fo mria
Ia, o le tau whai ona le to tele le e wala au mai whai unga tātou palota i le mawe la tātou live. Ia, na ona wha e moa tulawa tulanga lea o le tumalo palau li tolu. Palau li numero tolu, ia, lea ua manu malo mai ai lea fionga ia Aialupatea, Misa Tony Aialupo, o le whaatotua le tua Samoa o tasi, valu salau sfulma tasi ia palota na maua. O le whaiunga le whainga palota i le whaitaunga alo ia, a le tumalo wha palota la taua sifo, e le o manu malo mai ai, ia le sunga ia taitu ave la whaitele valoanga ta titiona, ia o le whaamanu le whaatotua i le tua Samoa o tasi, ia na palota e 5 salau lua sfulma lua. O le tumalo ngai fumaunga numero lua, ngai fumaunga numero lua, ia le foi o toi so ai, ia le tula i mai ai o le fionga ia foi sala lilo tu yoane, ia i le tumalo le foi sa manu malo mai, ia i le palota i le taluai, ia o le foi o lao toi so manu malo le fionga foi sala lilo tu yoane, ia mai le fa malo le fa tutua i le tua Samoa o tasi. O le tumalo vai singano numero mua, ia le ua manu malo mai ai, le fionga ia amitona i malolo tautofi Roma, o le whaatutua i le atua Samoa o tasi, ia o le ala sa tau aveina, ia e le sa avea ma minister tausi, ia o le mtangaruenga o whaatuanga mwhenga whaiva, ia le fionga ia ni uava eti malolo, ia a o le ua se e mai ai, ia le fionga ia amitona i malolo tautofi Roma, e le tofi vai singana numera mua. O le tumalo va palota si umu, ia lea fo isa iai ia le fesui inga stasi leo tumalo, ia lea satu la mai le fionga ia tu wan si leota, ia i le paya inga na se vai atu nei a meise foi, o le faitaunga lea lo ia e pe o le iai, ia ai le mai ai le faitaunga alo ia lea ua manu malo ai le fionga ia falongo kampeli falongo, ia o le sui tuto tasi, ia e pe ona famawina, ia i le unga na le tātou whaitaunga lo ia. O le tumaloa analofi numero 4, analofi numero 4, ia o le ulua taimi lea ua manu malo mai ai, le fionga ia afamasanga leone mativa ili masame, ia i palota valu salau fas funumar valu. To o 5 ia tamali i fo i lea sa tau wa to fali ia ma le lato to fine to tasi ia lea ua swipi mai, ia lea fionga ia afamasanga leone mativa ili masame, o le whaamalu le whaatotua i lea tua Samoa o tasi. O le se tātou i tō malo ua mai al whaitaunga lo ia nganga i maunga lua. O le i tō malo nganga i maunga numero lua, lea ua toi sosoo ia ma paya inga a le fionga ia se wa muli fasi toma. Ia lea fo manu malo mai, a lea sa se e mai tofi o lea i tō malo le paya inga se vai tunei, lea fo i ua toi tusi ao iai, ia le tu malo nga maunga numero lua le fionga sewa muli le tu unga fasi toma ia ile mai ai o le whaitaunga lo ia. O le tu malo fa palota ana le ua mai, sorry. Ia o le itu malo fa palota ana lofi numero lua, ia o le fionga ia ai ono ele ke Roma, ia mai le fa malu ale fa tutua i le atua Samoa o tasi, ia lebe ona iai. O le tumalo fa palota fale anta tolu, ia le o toi so o paya inga le fionga le ale le pule rimoni ayafi mai i le vaenga fa abufai a le HRPP. O le tumalo fa palota fale anta fa, ia le foi o toi so o paya inga, ia pe pan malo mai foi, ia le fionga le ngoa matua, ia ale vena ale, ia mai le fa malu le fa tutua i le atua Samoa o tasi. Se mai le mai o le whaitaunga lo ia le tumalo fa palota palauli numero lua, ia o le wapale mai ai, le fionga ia fiu fa altane Bonifacio Vasa o le sui tutu o tasi, ia e le tumalo le sa se e mai ai le fionga ia le ota la ki la mustilsio, ia le sa avea ma minister tinam tamaitai, ia mai so nisio tulanga tofi mawalunga a le tatu malole, ia o le ua se e mai ai, ia le fionga ia fiu fa altane Bonifacio Vasa e le tumalo a palauli numero lua. O le whaiunga le whaitaunga loa ia le tumalo fa palota palauli numero tolu,
ia le ua pale mai ai le fionga ia ai lupo tea misa toni ai lupo o le whaamalu a le whaatutua i le atua Samoa o tasi. O le tumalo sa whatalua, ia le o mani malo mai ai le fionga ia tu ia pua fuatongi le toa ia o le vaenga whai e puipuia ia tatawa tangata. O le tumalo vai maua numero 2, ia le foi uto so o paia inga, ia o tu le mai le fionga ia le na tai Victor fa foi tama pua, ia le so o lava paia inga fa, ia o tu le mai le fionga le na tai i le tofi, fai pule, ia o le tumalo a vai maua lua. O le tumalo fa balota vai maunga numero 3, ia lea ua se e mai ai, ia lea fionga ia tai o li seu fiti ai masu, ia o le whaamalo le HRPP, o le ulua teimi, ia ua tau vā ai lea fionga ia tai o li seu fiti ai masu, ia ma ua manu malo mai ai, i le mai o le whaitaunga alo ia o le tātou i tumalo na a vai maunga numero 3. O le tumalo le sa se e mai ai, ia le sa vea ma minister tupe, ia i le paia inga na se e mawai today, ia o le o se e mai ai le fionga ia tai o le seu fiti ai masu o le whaamalu a le HRPP. Ia se mai le tumalo vai maunga numero 4, ia le ulo i taimi fo i watau wa ai le sunga ia 5 crown tuala le lei, ia ma ua tusia au ia le tumalo le mai o le whaitaunga alo ia matofia ai, ia le sunga ia 5 crown lau le lei, e le tofi a vai mga wha. O le itumalo vai singana numero 2, ia le asa tula i mai ai, ia le sa vea ma minister soi forma le loina taluai, ia le ua manu malo mai, ia le sunga po le afionga ia moto pua a seve heni a fereti papalii, ia i le itumalo vai singana lua o le sui tuto tasi. Se mai le itumalo vai maunga numero momua, ia o le asase e mai ai, ia le fionga ia sula mana ia ftaya i tau ili, so o fo ia na paia inga, ia ai peita i le mai o le whaitaunga alo ia, i le palota le neito sanga lu odo 5, ia o le ua pale mai le fionga ia paunga, toe matavui, tala lei paunga, le fionga ia paunga, teo matavui, tala lei paunga, o le whaamalu po le vanga whaafai, a le whaatutua i le atua Samoa o tasi. Luas fulwalu tātou i tūmalo le ua maia, ia o na whaatireina, ia le tātou final count, ia po le tātou whaitaunga aloa ia ma whailo atu, se whaemo atu na, ia o na leto o tele na i tātou tangata le whisilingia le tūlanga na, ia whamalo o le vaenga na, a whaila le na misi atu ia le tūmalo le tapua ia ona sa mai alo whaawau pia, ia a tātou ngā luenga na i se taimi, ia le amatal tali iwa tātou whasalunga. Ia, tālo wal tatou nunga leina. Lo, kopiti, malo sa funa. Ia, lange mai la o fionga nei tai au. Ke rol mene kupol mako kumalo. A uma, o fai kaunga le sawa kar kolu, o mako malo roa le sawa le yu. O fele? O sanganga lua. O sanganga lua, e nisi tu malo sa toe tolopo mailo na whaitawina. Ia lea e amatai la nei. Lea amatai le tātou a whaitanga alo ia mo nei. Ia o le tūlanga na. A whonga pelopio, o vida ngi al mako sui. I. O whai kaunga al mako palo. Whai mai ngā pol kāle le ai. O le matou a unanga lau a fionga, ia tu lou, ia lau suafa. O matou le iai lava i o, se le fato a mai a neil tal falva viao. Ia, o iai lai tu malo sa tolopo mai ana po, ia on o lo fa au lava, ia le mantua fo esi vaenga sia le officer komsina whainga palota. Wa mai a lava e valu teams la vai iai. E valu ia vaenga la vai iai. O uma fo ila ona tofi uma ia teams te tasi nei ma lato i tu malo. O le lava sa mi lava nisi o whaitanga o nei ese leo whainga o lola. Ia e pei o le vaenga na lea toi tolo po ma iai nisi o tu malo. Ia mo nei. Lea lai a matai tātou whaasalaunga nei tāle iwa. Ia, mela e kue lau fionga kapit. Ia.
mākou anga mua wa ngafrika o mākou ma sanga ngako. Ua saule unga whawhia sanga ngako. Alele se e mākou. A mākou ngā makare pe whaika ua ngafrika. E pei se mea misi. Ia. Le se ia fo ine. Le se i tang whai atu e sue atu lwaenga lea. Ia, ona tu ina atu lea mani nonga i lau fina ngalo, whamon mole. Ia, whaatai tele lau a whionga manuia nei tai au. Ia, tai lava whai a soifua. Ia, le na, ia, ele lei lava o tātou, ele a whaina le sili mai. Ia, alto tele na ia tātou paanga le vala au mai. Ia, e pe ona tang mo whai e tu ina atu sina wha e mo atu na i tātou i tu malole wa mai a. Ia, ona lo silingia mai le to tele na i tātou wa paanga. Whatana watu le sunga ia pua masani ai. Ia, Talofa wa te ale lua i lea uli. Malo lava, whasale langa lua. Ia, malo. Malo le tapua i malo on sai. Ia, malo fo ile ngā lulua ia tau nai tu. Ia, ile toi amatalia ile afa muli nei aso. Ia, o mātou le pe whato a tau. Ngai ngai mai mātou nei tai au. Lua so tolo minuta leo teneli tu la valo ele manantu tātou se mas tātou whawhiwhianga. Ia, o le nei tai au. Ia, on toi whaawa wai fo ile tātou puklame Talofa lava Samoa. Ia, pesa senga musika sui whiwhinoi o le nei tai au. Tātou se mai lana whawhiwhianga nei. Ia, mai ane seto whanamoe. Tusi mai. Ia, tusi mai. So tai mai.
Whawhiwhianga nau nei vaenga le tai au mai le ue mesela inga band Talofa Lava Samoa. Ia, au tātou iei pēr tātou pilame Talofa Lava Samoa nei tai au. Talofa atu I le whawhuka mai ia a le sunga ia salai vavao. Ia, so I fō manuia ila ua whionga manuia tele le tautua le nei aso ma tātou au kilani whaatai salai. Manuia tele fō le nei aso I lau sunga male ainga. Ia, Talofa atu le sunga ia Sven Alama. Yeah, fatalo watu na mafuta mai misalato ainga nei tai au. Good morning. Lord so ifo manuia. O nei la solulu e pe ona fatulanga mai ai ia I tu malo ia leo le anafa ma le faitawina alo ia. O le tu malo a ainga I le tai, fale la tai masamatau, o le fanga fale ase la, sa fata mua, fa asali le anga lima, ano a maatasi, fale alili mua, fale alili lua, o loto fanga, ia o salenga lua, salenga tasi, fa sale le anga mua, va au fonuti, fa sale le anga fa, ano a maalua, ma le tumalo le pa. So fa fonga mai o tumalo ia le fatulanga mai lo na faitaunga lo ia mo nei, o le tumalo le pa, ano a maalua, fa sale le anga fa, va au fonuti, fa sale le anga mua, salenga tasi, salenga lua, loto fanga, fale alili lua, fale alili mua, ano a maa mua, fa sale le anga lima, sa fata mua, le fanga mfale asela, fale la time samatau, ia mali tuma loa a inga le tai. Ia, ata seila ma nisi tuma loa le antotol po mai ana po, ia taipe fo ila o sa tupa itea, lea fo isa totol po mai ana po, ia sanganga lua, ia mole nei tai au, ia ona tutoi ai leo niso tuma loa le fo fua mole aso tai au pe ona iai, ia ale ipata I tupa ilunga, ia ma ale ipata I tupa ilalo. Wa lela vai fo fuanga e tawona o atu tai au la stofi, ia ele taimi lava mai ai, ia ua mai a uma, ia ona ia ile faitau ngalo ia o le tatou whainga palo tai pe ona whamawina. Ia malo lava le onusai malo fo ile lava pale ia ele mamalo statu tudo. Whaatalo watu ile sunga ia o se fatu la wano malo so I fomanuia nei tai au alo fatu ia o lea e mahuta atu I nei Hamilton I New Zealand manuia lau tute whaatai tele lau sunga ia se fatu manuia fo I nei aso lau sunga male ainga. Hei tantununga le ua amatalia ngā ruenga matiute nisi, company businessi, whala potu tonga tuba oti, ia ila tau e amata lanto tiute mawhaiwal mtala valu, ia a mai se whaila awhara valu, ia, good morning, ma lol soifo manuia a mausina vai vivela tai au ma naia tele, sanguisi ma naia tele, pangi keke whapena fo ila ma naia keke pua awa ova atulu ma naia. Ia, atala watoi fo ibul tātou polo kalambe, bisi vaenga sia mahuta malanto ina alfa matoi vaitele, ia, ile falatoi anele msilanto ufenga duenga. Atala watoi fo isilanto lalai ina I siusenga maululua. Ia, good morning mahalo leusu. Atala wantu bulenga bada ufenga duenga company supermarket ya amau isaleu fil tātou langalong so autu. Ia, il tātou kalambe Talofa Samoa ile tayau male tayau. Ia, atala wantu leusi antila mai msilanto o unanga. Good morning. Ma lol so ifo morbia mai selanga ia to le malo le antu mo lanto fainga fataunga ia ma via tiu ma faiva le nei tai ao pa vivia ndelo bese nei li imtama ita I mai le po tau nofo ia po tama mateni le lau malili inai vai lima le kolesi maulungo avele you are my sunshine.
se iawan lemu te pataula I tangata tu a fai tele fai te tai malaba eu se fa la velade so se tanata Avata vale Awale sono fiti vale Le forma umile nawano foyo talane Vai le iluma wale talano E moane foyo le attatudia le tamano Avata vale Se iawan lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Ciao si sulla fono aleramo E le gacciai sano mi fa per foio Avata vale Aua te anoma E a fai ma se tanata ile awala Vai le nai tamaiti ana aoma Maua leo siaki sa o ile sela Avata vale se iawan lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fona E gatai sano nei fa a per foio Avata vale se iawan lemu Te pataula I tangata tu A fai e tele fai te tai umalaga E o se fa la velave so se tanata Avata vale Awale sono fiti vale Le fonga umile nano foyo talane Vai le iluma wale talano E moane foyo le attitudi le tabano Avata vale se iawan lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Ciao si tu la fona E le gacciai sano mi fa per foio Whawhiwhianga nau musika sa whewhilo ia ne vaenga le tai au mai le wa mese le sunga ia Abel Stanley ave ta vale ia ave male whae tete. Ia o le whautuanga nā tātou musika inu o tātou potlame Talofa Samoa ili nei tai au. Ia whatalo atu le sunga ia Alsana Sofala manuia tele le waso. Whatalo atu fo le sunga ia Erwin Fialongo. Ia ili nei tai au. Soi fo manuia. Ia lea ua uso i ngā luenga le nei tai au mafuta atu ma le uso. Ia i uta le maumanga. Ia ka veke e sela o paisa o lui o tala. Ia manului sese ma Erwin. Ia manuia tele le waso whaaftai tele lawa Erwin. Ia alofa atu mo oto uma manuia tele ngā luenga mtute. Pe o nei liaso watalo whaatu se uso ya Sofia. Ia amai se wale sunga le whaafiangainga ma le faltua ma le nato pasese malu. Ia lea ua mahuta mai lunga lan tele nei tai au ngā leile li. Ia i oto tiu te mawhaiva. Ia e pe ona iai le nei vaenga le tai au. Ia
Tātou se mai, tātou wala aulunga leina talofa. Oi. Ia, lange me mai lawa fionga. Nei tai a fau, halol soifua. Ia, o tāle iwa. Ia. Tātou se mai whawhiwhianga nei mai le awe bese le sunga ia whaanana Jerome Gray, Sweet Lady of Waihole. Ia, e la ua sulfitu minute le titoa na tāne le itu la iwa ia le manatu o le whataru ina le tātou buklame ma le askomotus. Ia, e le leita o niso tutu no o lema alfia. Early in the morning, she would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes a sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening, she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing now, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya. Ole, taimele wati ne vaenga ole tai au. Ia, olea ua toe sulima minuta le ton talea ole itu la eiva. Ia, whaamalulu atu lea sa to idatu lava. Ia le whaalaulua fo i tatu polkalame mali kampania le asko motus. Ia, olea ua to ai tau no umai le tatu wa officer nei. Ia, a fionga mamalu. Ia, le sunga ya lipa vaonga. Ia, mai se fo le sunga ya tuanita ale. Ia, ele nei vaenga le tai au. Ia, le ala i le tatu polkalame. Ia, male asko motus. Whaafero ia tu lua fionga. Lipa mai se wale sunga ya tuanita le neita ama lor soi fo manuia. Tau foi whamalo lava ta Filipepe.
Talofa tu le alfa mai whanunga le lei al tatou watunu o lei tai au. Malol tau atai, malol folau o tatou iei teimi whapenei o le maua le lei whai ungo filifilinga le atunu umuan tai tai. So i fo manuia le tai au. Malo la so i fo manuia, ia ile manato na uti le tatou taimi. Ia alela la fo atu i lua fionga. Ia eto sai fo i o tatou whaalau i loa pe ona iain nei tai au lipa. Tanita? O amata ona pupu o le mātaimi o tutoe ia e fia whatalo whātu i tato paanga masani o tato awhiwaa ia po tato Yamaha fia whailoa atu o leo wa tau nuu mai le tato stock o tato ia o me masani lava mana o mia mo awhiwaa uma ia o loo iai tato cylinder head gaskets o kako pistons ia o le seti o kako pistons ia ma kako throttle cables o tato casing gaskets, fuel bump, ia o ngila ia masani ona mana o mia, o tato root roughs, o rollers, o impellers, ia whapea fo i tato spark plugs, ia ai mai se o tato propellers te le lava ona mana o mia, ia whaamalulu atu ele tau nuu mai le tato Yamaloop, ia o tato swau, o leo le 2-stroke, ia le 5 lita, ma le tasi lita lea, e taunu umai ia le tato o ka lea i le masina nei ia e whaamolmole vava ai fo lava tato social media, tato Facebook ia a taunu umai ona tu o tuaile i lunga ia o le tele o taimi a taunu umai fo i pats ia e whapeona vava la au tu lava le mato team i tato pa anga masani ia e whamanatu ma whailoa atu leo ko taunu umai ia a fio mai i tato ofisa i vai mea o lo o stock umai tato pats ia mo tato awhiwa ia pe vala au mai fo i le lua fitu tasi po o le lua ono tasi lua ia fesili mon mato vaenga o au nei Wanita ia o Edward ia whapea Estino ia ma me tua ia lafo atu ia ripa ona toi ia sauro ia la sunga ripa Aftai, e toi whamanatu o tūlawa ia le tūlanga le i tatou tōtonga o tatou awhiwaa. A whafonga mai ia le vaenga le sa la whai, ta mai a mau, whapea sa kao o nuu, ta po i moana, ia o mau o mai tatou whasesilanga. Ia nei te utau le si le fia le o tau nuu tatou pea, si paka te le o tatou tōtonga ia o tatou awhiwaa le sa tā lia ma tau fisili mai e. Ia mana ia le tō tala au mai leo manu o maua, ina le ia lua fo i te uma tatou parts ia e whamulumole sota i mai tatou ofisa telefoni na lua fit tastasi po le lua o walu o ia pe a to mala mia nisi whamtalanga o lo ia il tatou special masina neo se tema tatou piki apu Land Cruiser single cab tatou piki apu ia Land Cruiser single cab o tawalia e a ngā mo whatoanga whainga whaiva o construction so se mea lava e whaonga e la ua iuta mo mafa lia tatou ta valena o lo i ele special o lo i whapitoa te mi nei le leilo wasi asi mai e tanga i mawhai se test drive manu o leo pa u tatou tau te mi nei ia o tatou oka o ta vale matou te whautua ina pea e le leo na tala au mai pea whapeo i se wha moe mo lumanai ia e oka le leil ta vale o wale mea lea o le iai o le fesili mai lava mamana o mia te mi vave a whautuanga mai tu alalo le mamalo tato watunu mana ia le plan fai lele o kapiki le lanu i le tali la ia o le tūranga leo e wha masina tato avale e Japani o no masina tato piki apu Hilux ma ta avale le Rush le ie fai mai Thailand i Asia Saute Sae ia o tato whautuanga taua na mo nei tai au ele o ia stato vent e mi nei o lo salia tato ta po masina fo fa solo tu taula inga o November te December ia le lei pele sota i mai mapukle ta vale manu mo le avanoa ia te la foto ia o nita Patai vaonga ia fia foi ia failo atu malu tato tunu o lo tu wa tunu foi tato ma ta vale ia tele lava so se toinga ta vale ma wa uma ale stocky o ia tato nei le Escomodos ia o sizes tato ma ale ia o le ma wale size o le fase fulu ia o le ma ale alu ta vala iti ia fa pele ono le size fitu 5 o le fitu se fulu ia o le ma se lau mal ma se lau lu fulu ia e whapea foina ia tato pauta vale so se toinga size o lo maua foi ai fia foi failo atu i le teminei o lo on le tato special i le tato paulea o le Bridgestone ia le paulea o le Land Cruiser tire
So sila i fo tato Facebook na e whailoa tuai tato special na e alu le paule o le Bridgestone. Ia, o lai maua whea tato whapea e whatau sau pau. Ia, o lai maua whea tato seti Mac Rims mo le Land Cruiser fo ile, whapea fo ile Hilux. Ia, o le si tu o lo o iei tato accessories. Ia, po o teu ngau ta avale. Ia, whailoa atu pea, mwhamanatu atu o lai maua tato flares. Ia whapea tato tow bars, ia ma headlight cover. O headlight cover ia o le Hilux, i le model o le GUN 125. E au ngā lava le headlight cover o e pui e ia mōli o lausa. Ia wai a whape scratchy fo ala e sefe le mōli, ia pe e ke kongo se accident o whatever, o la e sefe ia mōli o lausa. Wai e la vea loko ngo mōli, ia whaisinga taungata, ona e toi a whio atu fo ila ia mātou. Ia mwhai fo i ona mātou o ka ina le mōli o lausa. O tato au nanga i uta fo i vai mea, whamanatu atu le tato vaenga leo le panel. Ia a whapea e mana o mia ia sau booking, e mwhai ona e wala out fo ia tamaita ia Stephanie, i le telefoni lua fitu tasi fo ia po o le lua o valu o whaptai lava vaunga. Malo whaftai toi whamanatu atu le headlight cover le peon tā ua e nita. O tātou ia, maisi a tātou private, piki apu ia 2.5, o le au ngau fiufi au mō li luma. E mana ia le ngata e teu. Ai pui mai ai le headlight mai i ono mea i ono tau ai pe whato ai teimi o whera ua inga. O le wala awa toi mana ia special lea i le o tele ni tātou headlights o cover o iai. Ai le lei ona sumai, o lomo matua whapa uma o lalo e ni tal tau o tātou kavasia. Ma na ia lava noa nei wa o le tau, e tau taia o tātou accessories nei, a le o toe whapa whapitoa. Ia ma na ia lava noa nei te utoe te suma, li si teimi o toe si i fol tātou tau. Ai ma na ia le whafso ta i meini te le lua fit ta stasi, po lua o val o. E pa uma o lalo tau, e mwhai lava o na whatau e le tau na mwhapapi i al tātou company. Ia ai le tele ni tātou seti o ia li taimil nei. Ia tātou whale insinia, ia tāua lava lau wala au ma le lua on ta siiva, sili mai mō whale tolu, polo ta mai ta ila le leia o rejoice, ia e puk mai lau ta vale ona mai le whaile service, ia le leile whafso taimi whapena ona mai la ia le mo le lau. Ai le angalo whato ai mai na mai la ia e umi on tali ono le tele o ngā luenga pe ale pukinga mai. O le mo tele se la whai, la fai loa tu lava si taimi la tamai ia le tato au nanga e anga ia tu po masina ni anita ia ala afa mauti no le lei ia no longo atu le tau tapena ia e va e ta vale nai sale longa e se fei fo itupe e tutongi ele va ale o mai mal to e tali watu isa vai masalo fil pepena pau ia ona i mata upo ma au mai el nita ia walto tele le mamalo das panga ele o fi fa longo mai le mafa pitoa o laita lia i unga o whaitaunga o pre-polling. Ia ma special vote, ia ato ai ma le whaitaunga mulmuri. Ai mo moli ma whaftai i lau whionga lo tu le foe, ma se foe le tata o tu AP, le studio, ia mo moli foe le whaftai le tata o tanu o whafonga mai mua mai. Ia hanga le lele atu le ia so i whaiwa po wheanga iai, ia maalo whangia mai ma o loa i wa tau. O mai e whaatau. Ai mai se toi whamanatu le Mac Rim ma le pau. Pa usfulu wono le la po ale te i tato piki apu le ankusa se su mai am tala mai au fa ma nei ta vale le umal palot manu te le ne yaso mal fa alo fa ftai malo va tai sa noa ia ele sunga ia ali pa vaonga ia mai se fo ia le tamaitai ia tanita ale ele nei vaenga le tai au ia man tanto company na le Asco Motors ia natou whaalau loa o le ngang whaaftaitele lua fionga ia ona o le lotu mai le tātou proklame nei tai au ia wau te loa o le ua mai mauti noa suia lua i tumalo ia lo inga e whaatalitani mai e te ian tutu atu nei ia whaaftaitele lava ia ua taualunga toi whae ma le tātou proklame Talofa lava Samoa nei tai au o le nganga whaaftaitele mo le atu le bulenga mara au whainga ruenga company supermarket a maui saleufi lango soa malosi le tātou polokalame ia e le nei tai au whaatalo whātu le sunga ia rapid a soau pota ia le alo a mafuta mai ia a mai se fo le nganga whaaftaitele e nei a tātou paanga
Ia alea samala mai ma tusi mai. Ia ilungo tato penga tufa ilangi tato Polokalame Talofa Samoa ele nei taiao. Tato sema tato whaafifianga nei. Ia ona tato wo otolo lea. Ia tato tala to ina mai. Ia ele nei teo whaamamalo New Zealand nei taiao.